on a dépassé Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ألهيكم تكاثر هاتا يترموا المقابر ألونزي ألهيكم تكاثر هاتا يترموا المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم تسألون يوم يجي أنا النعيم c'est ça que tu dois dire. C'est ça que tu dois dire. Lis. Allez, vas-y. Allez, vas-y. سورة التكاثر مكية وويل للمصلين يا كلمكم والله الذين كفروا Ton esprit est sauté. Ton esprit est sauté. Je vais l'asseoir tout de suite là. Et reprends ici encore, le phrase là. Non, il ne faut pas regarder Alex. Joue seulement. Tes rôles. ولا يكلهم كفر. Il y a quel coup ici? Ça dit, il n'y a pas ça qui est entre nous. Lis. ولا يغض ولا تامل مسكين الذين هم Tu vas lire de. Lis ça. Tes parents t'ont amené. À cause de ça. Attends, tes parents t'ont amené. الذين quoi? الذين هم كفروا من أهل الكتاب. Avec le ton qui me convient. Prends le ton. ألا طعام مسكين. ولا تامل مسكين. فويل للمصلين. Prenez. Posez ça ici. Vous allez partir pisser de l'eau. Amenez dans ma maison. Le soir, on va reprendre. Kafir l'eau. Voilà l'eau.